a nema teorije. Znači, ovdje istina je se preobrnula u laž. Zlodjela su se preokrenula, nas lažu da nam čine dobro za nas. Ma kako može biti dobro za mene ako ti manipuliraš sa mnom? Pa meni je dobro isključivo ako ja upravljam svojim životom. Ma nema šanse da mi je dobro ako ti to radiš ili neko drugi. Bilo ko drugi. A ljudi su preuzeli, ti ljudi, na sebe da oni određuju za nas šta je dobro, šta nije dobro, šta smijemo, šta ne smijemo. Meni je od Boga dato sve da smijem. Zašto tebi niko nije nametnuo niti jednu mjeru? Nije ti namjerio, zato što si ti stao sa svojim životom i odgovornošću ćeš uzeti odgovornost, branit ćeš do kraja svoju slobodu i svoju dušu. Nećeš dopustiti da te napaje i platit ćeš svaku cijenu za to. Zgrabite za nešto materijalno i manipulira s tobom. Posao, ljudi se boje ostaće bez posla. Prije toga je dao mu kredit, uzeo si kredit, isteglio i šta se događalo? Ne možeš bez COVID potvrde ući na posao. Hrvatska policija nije mogla ući na posao određeni ljudi jer nisu imali ili nije radio test ili nije imao COVID potvrdu. Ne možeš ući na posao. Govorimo o policiji, o izvršnoj vlasti. A šta pričamo o ljekarima, učiteljima, ne znam, prisiljen si na to. Svako onaj ko te prisiljava na nešto, koji ti ne daje izbora, čija je to služba? Božja, nije sigurno. Bog, jedan od prvih zakona Božji je slobodna volja. Uvijek će ti dati šansu da biraš. I ti možeš u svojoj slobodnoj volji krenuti kud hoćeš i raditi, provoditi što hoćeš. A druga sila te ne daje izbora. Ne daje ti izbora. Ona te vodi, uvjetuje, postavlja. Pa samo pogledajte kako se smanjuju ljudske slobode. Svaka nešto novo nam donose, pa nam uzmu ljudsku slobodu, jednu, drugu, treću, prava, ovaka, onaka. Samo ti ograničava ih. Kud te vodi to sve? Vodite u sljedeću stvar koju su spomenuli ta klika iz Davosa i 6G mrežu, da će čovjek postati baterija. Ljudska baterija, znači za napajanje nečega. Pa čega je to? Koga oni to žele nastaniti u ljudskom tijelu? Boga sigurno ne. Ti ljudi do Boga ne mogu doprijeti. U stvari ljudi su samo u fizičkom obliku. U njima je drugi gazda koji caruje tamo. Ušli smo možda u jednu široku temu, ljudi niti žele čuti za nju, niti su spremni, ali s druge strane mi smo sad došli smo na rub. U igri je doslovce ljudska sloboda i ljudska duša. To jeste, Ivici, izvini sad, došli kažeš i na rub, i na Ivicu smo došli, jer meni se čini, pričali smo pre intervjua, kad smo bili u gradu, kao da su dali gas. Kao da sad ili nikad, kao da je sada za te elitiste, među kojima su najgora vrsta pedofila, manijaka, ludaka, zlikovaca, dali su gaščinu da sve mora sada da se desi. Da. Takav utisak imam ja, a verovatno i većina ljudi. I dali su gaščinu i jesu, i ubrzali su. Znači, postoje ljudi. U Bugarskoj ima jako puno ljudi koji su veliki talenti i vidoviti ljudi. I onda su rekli, i učitelji između ostalog, bliži se kraj dominaciji tamnine na našoj planeti. Zbog toga su dali gas. Oni točno znaju, nemojte misliti da se nešto slučajno događa, ništa se ne događa slučajno. Smjer u kojem naša civilizacija ide nije slučajno, on je dirigiran. Od elite, slobodno to čitajte, demonske elite, cijelu priču znaju, one znaju da im dolazi kraj. Te priče su i u Bibliji opisane su u svim svetim knjigama i od drugih religija, ne samo od Biblije. Njihov kraj dolazi, oni znaju i kad je tama najjača, pred zoru. Znači, kad im se bliži kraj, pokušavaju sve. Zašto to rade? Pokušaju što više ljudske duša uzeti. To je njihov cilj, zato daju gas. Da, ali mislim to oni fizički ugrožavaju, pored toga što ugrožavaju dušu. Pa kako će ti uzeti dušu ako si ti slobodan? Ako ti fizički nisi ugrožen, ako nisi stjeran da ne možeš hraniti svoju djecu, ako nisi stjeran da ne možeš opskrbiti sebe, da ne možeš se prehraniti, fizički te ugrožava. Te i razboljeva, ne samo on da je udario ekonomski ti po džepu, udario ti on, dovodi te u beznadežnu situaciju. Ti nikad dragovoljno nećeš pristati na suradnju sa tamnom silom
Ako nisi istjeran u kut, ako ti nije teško i ovo, onda ti udara u psihu, udara ti u srce, na sve, da te olabavi, da te slomi, da te napravi labilnim, da te napravi da imaš osjećaj da si bijedan, bespomoćan, da ti ne možeš ništa. To uopće nije tako. Ako ti vjeruješ, ako si otvoren i vjeruješ u Boga, a ti znaš da nema šanse, nikad nisi sam, nikad nisi bespomoćan, uvijek ima Božja sila koja će ti pomoći. Ali je problem što neki ljudi ne žele ostati bez materijalnog. Ne želi se odreći svog komfora.